sa svojega drugara Teodora. I pozdrav ljudi, tu sam sa svojega drugara Teodora. Ali ljudi, idemo da prankujemo. Idem kod mojega drugara Teodora i tamo ću se puknem pravo u glavu sa prazan pištolj u njeni lepetila. Zdravo Teodore! Pazi. Probudio sam se. Aj se resam. Nema veze, uvek je tako. Ovo to sam se razbudio. Imamo i sokčinja, pozdrav ljudi. Wow! Teodor, radi šta sad? Ajde da se igramo. Svi smo zaspale, trebali smo da se igramo. Svi smo zaspale, trebali su. Gledajte, ljudi. Zajedno se potepasmo. Ljudi, preplatite se na Pacijov kanal. Kanta. I 5 minutes later. ljudi, mi igramo bukvu na bukvu. Vese. What? Evo ga motor Sormer ima i vatrenu stranu i vodenu stranu. I on kad udari ovo... Udri Ratko! Wait! On kad udri na vodenu stranu, on to odbaci to mora. On kad udri to vatrenu stranu, on to odbaci to... Što mislite što je ovo, ljudi? Kaj su naustare ljudi? Ama ne znate kako se koriste. Da mi pokažem li? Ovako. Daj drugo dete! Drugo dete daj! Evo ljudi, nastao sam ovaj pištolj sam je star, ali ljudi, ovaj pištolj može svakoga. I ljudi, ovaj pištolj može da ubije svakog koji postoji na planetu Zemlju. A ovaj pištolj može da se lepe, je najgore. Da se reptira. Zdravo ljudi, ovo je patrolna šapa lampa i gledajte. Patrolne šape. Patrol. Ljudi, ako vi se